Chunka hanchisniyuq amparo mañakuykuna, hinallataq iskay chunka kimsayuq habeas corpus mañakuykunam, botanallapaqña hiparun Tribunal Constitucionalpa iskay kaq salan audiencia ruwachisqanpi. Qallariyninpim magistradukuna uyarirunku amparo mañakuq abogadopa rimariyninta. Iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapa, waranja pichqapachak chunka kimsayuq yupaychasqa expedientepi. Wilfredo Camilo Montañez Avendaño amachakuyta mañarukurqa Santiago Antunes de Mayolo UNASAM Ancash hatun yachaywasipa contrampi. Tawachunka constitucional mañakuykunapa chawpinpim kachkan Ministerio kunapa, Municipalidad kunapa, Juzgado kunapa, hinallataq Poder Judicial wasikunapa contrampi. Trujillo Beneficencia Pública, huk llamkana wasikunapa contrampiwan. Kay mañakuykunata maparachimunku Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Sullana, hinallataq Puno Suyukunamanta. Iskaykaq salapim huñunakunku umalliq Gustavo Gutiérrez Tixe, Francisco Morales Arabia, hinallataq Helder Domínguez Jaro magistradukuna. Audienciatam hawarachimuniku Tribunal Constitucional Televisión ninta, hinallataq Internet likakunapi.